Shamgar TV. Shalom bwoko bw'Imana, Imana ibaha umugisha. Twongeye kubaha ikaze kuri Shamgar TV, urubuga rwanyu rwo gukomeza nk'uko mumaze kubimenyera. Tugira ibiganiro bitandukanye aho tujya gusura abakozi b'Imana tukaganira nabo, tujya gusura bene data ndetse n'abashiki bacu. Uyu munsi ni umunsi umeze nk'undi ariko ni umunsi udasanzwe. Yewe ni mwene Sokumbire nk'uko mumaze kubimenyera. Ndabasaba gukomeza gukanda subscribe ndetse no gusharinga video zacu kugira ngo zigere kuri benshi bakomezwe. Uyu munsi ni nyuma y'igihe kinini maze kubyifuza yuko naganira nawe, narabimusabye arabinyemerera, kandi uyu munsi turaza kugirana ikiganiro cyiza. Ni mwene data nkunda cyane, namwe muramuzi, mumuzi mumenyereye tuyobora mu ndirimbo, iyo habaye ibitaramo bitandukanye turamwiyambaza akatuyobora. Ku by'umwihariko asengera kuri La Voix de Dieu hariya Gikondo kwa Pastor Malachi, na wundi ni mwene data Sombo Patrick. Shalom mwene data. Shalom Philip. Imana iguhe umugisha. Amen amen. Umugisha mwinshi. Amen. Urakoze kuba witabiriye ubutumire bwacu. Namwe murakoze cyane kuba mwanumiye. Sasa rero nk'uko namaze kubabwira mwene data Sombo, umunsi turaza kugirana ikiganiro cyihariye cyisanzuye, aho araza kuba ari tubwira byinshi ku mwitozo wo mu Gikristo ndetse n'ibindi bintu yagiye aremarka mu butumwa. Uyu munsi ashobora kugira inama abana b'Imana ukuntu bashobora kwitwara. Ikibazo cya mbere Freso mugira ngo mubaze, se message wayizeye gute? Wavukiyemo, warizeye? Uduhe témoignage no y'ukuntu wizeye message. Nicyo kibazo cya mbere. Murakoze cyane. Mbere yuko nangira ndashaka kuvuga ko ndibuze kuvanga indimi. Okay, nta kibazo. Kuko hari amagambo amwe ashobora kubura mu Kinyarwanda cyangwa mu Giswahili, nkabasha kuyavuga mu rurimi numva. Mu rurimi numva rumfashije gusubiza neza. Kwa kweli Blo Levi, mimi nashukuru sana kwa hii invitation ya Shamgar TV. Mbele nianje nijibie question. Hii initiative ilikuwa naomba kila mtoto wa Mungu mwa hii pays aombe Mungu hii initiative. Jo, ni initiative yenye itatuma watoto ya Mungu wote wanakuwa libre. Banakuwa libre. Mimi nawaza ni vitu yenye biko ndani Mungu. Amen. Paske Frère Branham anasema kila kitu yote yenye naweza leta mtoto wa Mungu kwa Yesu, au inaweza leta mpagani kwa Yesu, iko volonté parfaite. Amen. Na mimi naka objectif ya Shamgar TV ni juu ame hata moyo ingie mkor de Christ. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Question yenye ananiuliza kama niliaminia message haye wala nilizaliwa ndani. Kwa kweli response yenye ndeza pana hapa itaniomba ni explique. Okay. Ndasobanura yuko nago nigeze nizera ubutumwa. Okay. Ndabona dutangiye neza. Ntabwo wigeze wizera ubutumwa? Nago nizeye ubutumwa. Okay, wabyagenze gute? Kumbwira ngo mbo ju question yako iko clair. Uli aminiaka message aye. Mie nilizaliwaka wala nilikomalaka nikajikuta wazazi balishaka amini ujumbe. Nagira ngo maze muhagarike gatoya, muraza kutwihangana dukoresha indimi ebyiri. Turagira ngo umutumirwa wacu uyu munsi yisanzure. Navuga mu Giswahili murihangana, ngenda avuga mu Kinyarwanda, wenda tujya mbisubiramo mu Kinyarwanda, ariko nagira ngo yisanzure kugira ngo atange ubutumwa bwe, asubize yisanzure mu bwisanzure bwose. Media yacu dukoresha indimi zitandukanye, kandi uyu munsi mwenda Tasombo arisanzura mu Giswahili, turamwakira gutyo. Mwenda Tasombo mwakomeza ngo ntabwo aravuze ngo ntabwo yizeye ubutumwa, yarakema kudusobanurira. Ni ukuvuga yuko nta muntu wambwirije ubutumwa. Okay. Ngo mite nizera. Oya. Ahubwo navutse sanga ababyeyi bamaze kwizera ubutumwa bwa Branham. Sagisi na Biblia anasema
unafundishaka mtoto angali mdogo, Okay. bakaanza tuonesha njia yenye balifata bazazi. Njia yenye tulifata, message yetu tunaamini hivi, kila siku banatubeba kwa école de dimanche, tunanja jifunza vile wenye balifataka. Tukakuwa sa vile mu Eglise Katolike. Okay. Hatuwezi katala, hatuwezi kukimbia ile kitu. Mu Eglise Katolike bazazi wetu walikuwa wanatubeba ndani, wanasema hii ndio kanisa. Lakini malgré walikuwa wanatubeba mu Eglise, hatukukuwa tulishaamini. Kabisa. Okay. Njo erere mkabambi sana wazazi mu ujumbe wa wakati. Banakuwa banafanya. Juu nilibeba sombo mukanisa, aneneza 12 13, ni croya wa message. Hapana, ningali mpagani. Birashoboka ko ushobora kwizera ubutumwa warabukuriyemo ukageza imyaka ukabukira umupagani, ni gute nsobanura? Birashoboka. Uravuga ko utigeze wizera, wivukiyemo? Nabuvukiyemo, nakurikiye ababyeyi. Okay. Aho ngaho nago narizera. Kuri yo myaka yose warukira umupagani? Of course. Okay. Igihe nizeye ubutumwa, nigiye nabaye convaincu. Kandi iyo ubaye convaincu, kuko benshi ubu ngubu bari convaincu, benshi pe bari convaincu, ariko nago bari concerné. Frasombo nituvanga ibintu. Urakuze, ababyeyi bakujyanye mu rusengero, ariko ntabwo urizera. Of course. Warabwiye abantu ko abenshi ari abapagani. Ushobora kuba uri muri Eglise waravukiyemo uza kujya kuri umupagani, birashoboka? Uracyari umupagani, frère. Ni ryari ku mupagani bihinduka, cyangwa se ni ryari ubutakira umupagani? Kiriya kibazo cyawe ndagishimiye cyane. Okay. Nubwo watujyana mu rusengero, wala wakati yote banatubeba mu kanisa, tunakuwaka tungali bafana ya vitu vyenye bazazi yetu baliamini, vyenye atujue. Ifale ufike mu niveau ya kujua hivi yenye mimi naingia ndani ni nini. Okay. Njo kukuwa convaincu. Kisha kwa convaincu njo sona kamata decision. Kamata decision nasema, ni hivi bazazi balinibeba ndani, mimi naona ni vya kweli. Acha nikamate decision. Unakamata decision, unabatiziwa. Freba ama nasema ukishabatiziwa, unakuwa unaanza safari. Okay. Pale unaanza safari. Au yakuwa Mkristo. Okay. Nyuma yo kubatizwa nagubura umukristo. Nagubura umukristo. Kandi wafashe icyemezo? Wafashe icyemezo. Uso wafata icyemezo ku bintu utazi? Freba na maravuga ngo abanya Israeli bava Kanani. Bose bafashe icyemezo cyo gusoka. Okay. Cyo gusoka hehe? Muri Egiputa. Ariko nago bagezeyo. Nukuvuga ko bari bataraba abakristo. Okay. Barasotse. Ni icyemezo mfashe. Ni intambara ngiyemo. Ariko sindagera aho mfite objectif yo kugera. Objectif ntago ari ugusoka muri Egypte. Objectif ni ukugera Kanani. Sibyo frère? Ngubu tuvuge ko umuntu wese wabatijwe atari umukristo. Ushobora kuvuga ko umuntu wese wabatijwe atari umukristo? Ushobora kuba warabatijwe. Ntago ari kuvuga ngo umuntu wese wabatijwe ntago ari umukristo. Okay. Ushobora kubatizwa uyu munsi ukaba umukristo uyu munsi. Kandi ushobora no kubatizwa uyu munsi ukamara n'imyaka 10 utaraba umukristo. Okay. Sombo ufite byinshi cyo kutubwira, kandi nishimiye ku kiganiro cyacu gitangiye. Wavukiye mu butumwa, ababyeyi bakujyana, ariko uravuga ko ntabwo ari cyo gihe wizereye. Of course. None se ni ryari, mu bigaragara n'igihe wamaze kubatizwa ntabwo wari wakizera. None ni ryari noneho wizeye? Okay, merci sana frère Levi. Nilizaliwa hapa mu Rwanda. Nikakutana wazazi balishaamini ujumbe wa wakati. Tukua tunaombea pale Gikondo chini ya École Congolaise. Bazazi ile wakati walikuwa na upendo ya mingi sana ku ujumbe wa wakati. Kwa gisi mtu anaweza jipania mwingine. Juu ya upendo kwa ndugu. Basi 94 kafika, tukakimbia vita, tukaenda Kongo. Nilikuwa ningali mdogo. Kongo njo nilikamataka decision. Jua nini mimi nasema kama unaweza batiziwa.
na auyakuwa mkristu. Yeah, ngira ngo nsobanurire. Ni juu nilikamataka decision kwa influence ya bazazi. Ya kubatiziwa. Oh, Yesu atakuya kesho. Yesu Samu atakuya. Na Nabii Branham anasema kama ubatiziwa utaenda kumbingu. Okay. Nikakamata decision ya kubatiziwa. Malgré nilikamata decision ya kubatiziwa, nilibakiaka ule sombo. Mwenye alikuwa mu maisha ya zambi. Maisha ya zambi yenye niko mimi nasema ni nini? Ni wakati mimi nakanyaga principe ya ujumbe wa wakati. Ya très important. Anga turaza kwagera frère Sombo. Icyaha hano gukandagira principe y'ijambo. Icyo nico cyaha. So nigihe wamaze kubatizwa warutarizera. Nari narizera. Kama kubaze mu Giswahili atasole maliza batizwa uko yaamini ujumbe. Nilikuwa siamini ujumbe kabisa. Nilibatiziwa juu nifurahishe bazazi. Yeah. Nifurahishe bazazi nilikuwa siyakuwa concerné. Okay. Kwa siyakuwa concerné. Nikaevolue Bukavu. Nikaevolue. Nilikuwa napenda sana kabumbu frère. Niko sincere. Kwa nacheza kabumbu sana. Yeah. Na sasa nilibatiziwaka nikamwambia wazazi, malgré mimi nabatiziwa mimi sitaacha kabumbu. Okay. Unasikia kwanza objectif yangu yenye nituma mimi nenda kwanza mu microphone. Okay. Juu kama mimi nabatiziwa seke mimi naambia dunia. Frère Branham anasema mimi nalaga dunia. Okay. Lakini nikamwambia wazazi nataka mnaniwewa muivi, bwana kabumbu sitaachaka. 98 tukarudia Rwanda. Sasa tulifika Rwanda. Nilikuwa nishabatiziwa Frère Levi. Mimi napendaka ujumbe. Nikafika Rwanda. Sasa nilifika Rwanda nikakutana kanisa nikaenda kwa Bano Revele. Bano Revele ndio kusema nini? Kwa Pasteur Vianney. Okay. Bano Revele ndio kusema nini? Baramener frère. Beba na ramena ka Frère Branham ku Bible. Sasa ni mubaya. Ni mubaya sana. Juani. Salikia tuhubiri Biblia ya Frère Branham. Frère Branham anasema Biblia ni absoli yangu mi. Yake wala shevote. Hapana, Biblia ni absoli ya Frère Branham. Make siwezi sema kama Biblia ni absoli yangu. Siwezi kusema. Unaweza bisema akifale tuangalie context unabisema ndani. Sasa ukisema bale ni baramenere njoo kusema nini? Ni juba naturamenaka kukila kitu yote kenye Branham anasema wanakituramene ku Biblia. Et pourtant hakuna kitu ke Branham alisema kenye hakiko mu Biblia. Bo, mimi si bajijia lakini mimi nawaza bo abaya connaissance yabo haiyafika hiyo. Ndio maana unabaita Bano Revele. Njoki tunabaitaka vile. Tuwa mimi nabaita Bano Revele. Tuendelee bro Sombo. 98 tukarudia hapa tukafikia pale. Mais nikasikia kabisa mbo. Malgré mimi natoka Kongo. Si abikamata mzuri lakini hawa watu mimi nasikia kabisa wapi kabisa. Abaseme kenye nabii alisema. Nikaanza tafuta eglise. Nikapata kwa ancien Josué Kumbi. Kwa kweli nilifanya experience ya kavambi sana na mzee. Alinifundisha vya mingi sana. Ndio. Akanifundisha kie Branham. Juu ataka nilitokaka Kongo, nilikuwa siyajua kabisa juu. Sasa mimi nawaambia nilibatiziwa juu ya wazazi. Okay. Sasa nilifika hapa kwa kweli nikakutana kama vitu ya dunia ni bure, ataka nilikuwa na vikimbia ndani. Sasa nilifika hapa nilicheza ma equipe ya mingi za deuxième division, zilipanda mu première division, ma flash et consort. Lakini mzee akanionyesha kama ile haiko ujumbe wa wakati. Nilikuwa napenda dunia na mimi napenda ujumbe. Habiwezekani. Tena iko impossible frère. Hawezi kwa dunia na kwa ujumbe. Mugulu mwa ujumbe ingine mugulu mu dunia. Habiwezekani. Habiwezekane. Sasa unasema habiwezekani kwa kweli. Mimi ni question na kuuliza. Leo tunaona ba frère wanafanya vimoya kule wanafanya sasa ulisema kitu ya kufunyanga principe ya parole tokea pafika. Sasa ile ni zambi. Na tunaona ba frère wanafunyanga principe ya parole biko mujumbe unavita nini wesa Sombo ile unaita Frère Branham anasema wakati mgulu yako mweko mdunia upige fujo ufanye nini upendo wa Mungu hauko ndani yako. Amen.
ule ni Branham, haiko mie. Okay. Upendo wa Mungu hauko ndani yako. Na objectif yetu ni kukuwa na upendo wa Mungu ndani yetu, paske Mungu ni upendo. Wakati upendo wa Mungu hauko ndani yako, seke Mungu haiko ndani yako. Amen. Amen. Ndio maana mimi nakwambia wakati mgulu mweko mdunia ingine iko mujumbe, kwa kweli hakuna Mungu ndani yako. Okay. Warimo kutubwira ko wageze kuri ancien ku musaza akwigisha gukunda umuhanuzi. Noneho amaze kukwigisha aho ngaho noneho waje kwizera ubutumwa. Anga bavuga ko rwo wizeye cyangwa nango turagira aho wizere. Jo kuamini ujumbe mimi nawaza ni saa unakuwa convaincu wala saa unapata Roho Mtakatifu. Okay. Nilifanya siku mingi nikaobserve Mbetesta Tabernacle, nikakuwa minaenda, lakini ile guu ya kabumbu, siwezi sema kama nilikuwa mbia mingi ya mubaya, pana ile guu ya kabumbu, ile guu ya barafiki babaya, kwa kweli ilikuwa ndani yangu. Hakuna hata siku moja vile alisema kaacha hivi wao ufanye hivi. Lui Kenya alikuwa anafanya, alikuwa na preshe neno tu. Sagisi Branham anasema preshe neno, bingine biachie Mungu. Amen. 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 Avec le temps, ile guu ikaanza isha ndani yangu. Ile guu ikaanza isha ndani yangu. Ile guu kuishi ndani yangu, Frère Branham anasema kama ulianza mbaya, recommencer. Okay. Nasikia Frère. Ile guse ilisha ndani yangu, nikanja jisikia mimi naanza karibia Mungu sana. Nikaanza kasikia ilifale nijongelee Mungu, nitafute Roho Mtakatifu. Kwa kweli nikalilia Mungu, nikasikia upendo wa Mungu unapanda ndani yangu. Nikaanza sikia zile guu zenye nilikuwa mimi napenda zinaisha mumie, sina tena guu ya vile binye nilikuwa mimi napenda. Frère Branham yuko anatuambia ile ni sinye ya Roho Mtakatifu. Amen. Hakuna mwali nikatazaka. Ndio maana mimi sikwenda ko na watu ya kukimbia watu nyuma, acha hiki hata kiacha juu ya hipokrisi, me akiache jiko convaincu. Ako mwenda tasombe yo ni Branham utubwiriza mugomba kureka iki, mugomba kureka kiriya, we mwebwe nagaruko mubyizera. Of course. Nange ndabyizera. Wowe urabwiriza mureke iki ngiki kuko Branham ari wo wabivuze. Ariko Imana igomba kuziga kukonvenka kugira ngo bireke. Myane magambo igihe narahamirizwa kureka ikintu nkomeze nyikore. Igihe utarahamirizwa kureka ikintu, ahubwo nugikore wihisha. Gikore kugira ngo tukirebe hanyuma tugusengere. Ariko abafrere benshi nuko babikora bihisha. So berure babikore ku mugaragaro, kuko nange igihe cyose nakinaga umupira abantu bambona. Namwe mwakuze mumbona mbura buturo nikinira umupira. Ntabwo nisha ngo abafrere bafite intege nke bahisha. Intege nke wowe ntabwo ubyemera. Ntabwo byemera na gatoya. Bazigaragaze kugira ngo bamasengere. Urakoze mwene data. Jewe icyamfashije cyane nuko nagaragaje intege nke zanje, abakuru baransengera. None abazihisha mu bwihisho bakazihisha bakabisengera bonyine mu cyumba, Mana uranzi, ibyo ntabwo Imana ishobora kugufashiriza aho ngaho. Ari citation na shatsi iki kibazo nakumba kugusubiza. Ni citation ariko sinzi awiri, ariko ubutanunumira nzagu uyu muro. We imbwire nta kibazo ndakwizeye. Branham aravuga. Ari kuvuga kubera wa mwanuzi wasenze Imana ngo imwongere imyaka 15. Ezekias. Branham akavuga ese ndakekira muri la vie. Branham akabaza umwanuzi yaje abwira Ezekias kuzapfa, sibyo? Ezekias uzapfa. Niko Imana yambwiye, sidi le Seigneur. Ezekias ajya ku mavi arasenga, akalilia Mungu. Branham arabaza kuki Ezekias yasenze, kuki Imana itasubije Ezekias? Ahubwo ijya kuca kuwa mwanuzi na none kugira ngo azabwire Ezekias. Ari ibintu bimwe nubwo wasenga gute, birasaba yuko Imana ica kuwa muntu
yashizeho aho ngaho kugira ngo aza guha igisubizo cy'Imana. Yani magambo tubikore wa muntu atubone adusengere Imana imusubize. Ba bantu apana wa muntu. Ba bantu benshi badusengere babibone badusengere. Nta muntu uhisha nani icyaha. Urakera urakigaragaza. Ahubwo abenda data babihisha ni babi cyane barimo barigirira nabi kuri bonye. Barimo barigirira nabi kuko frere shetani abamuvichikaki. Unavichikaka shetani Yesu anakutia kumugaragaro. Mie sikupendaka nivichike faiblesse parce que frère Abraham anasema wakati tuko mu dunia tuko na mafaiblesse. Sikupenda nivichike faiblesse zangu nikazionesha. Sasa nilizionesha Levi sana nikutana mwile kiwanja anasema frère hayaelewa. Levi ananiombea. Nikakuwa convaincu haiko Levi njoo aliniambia haiko mtu lakini Mungu ile maombi ya watoto ya Mungu ikatuma mimi nafanya hapa tena mufano. Mkwangu uyu munsi Sombo yahinduye frère Sombo yahinduye ubuzima hari ibintu yaretse adashobora gusubiramo. Of course hari ibintu naretse nadashobora gusubiramo kubera ko wagaragaje uwo wari uriwe abantu baransengera kuko ntabwo ari imbaraga zanjye. Iki kintu mwene Sombo avuze nubwo tutakemeranyaho waravuga ko umuntu agomba kwerura akagaragaza intege nyeze kugira ngo amusengere. Hari n'abavuga yuko umuntu agomba kuzihisha akisengera Imana ikazamufasha. So frère Sombo arabyanga akavuga ngo ntabwo byo ngibyo bishobora kugufasha. So namwe noneho muzatubwira uko mubitekerezaho muri comments. Mwene Sombo wizeye message umazemo imyaka uvuze ko wabivukiyemo ese ikindi kibazo cyagira gutya iyo ubonye message yanyu mwizera mukiri bato nubwo wari ufite izo ntege nke yego ariko message wari urimo wazaga gusenga nubwo wari ufite izo ntege nke wavuze wazaga gusenga ese iyo ubonye izo faiblesse iyo ubonye message igihe cyanyu mukiri bato wavuze ko hari urukundo rwinshi munashoboraga ndetse no kukwitangira. Ese ubonye noneho message y'uyu munsi Sombo amaze kuba umupapa ndetse kugira ngo mbamenyeshe ko Sombo afite umugore afite umudamu n'umwana yaranabyaye unda kumwita umwana witwa Mike. Iyo myaka yose usanga message imeze gute iyo witegereje none usanga message imeze gute? Ariko ikibazo cyawe nago kiri clair cyane imeze gute cyangwa yateye imbere cyangwa imeze gute yateye imbere yasubiye inyuma. Ikibazo kigomba kuba nani clair kugira ngo ngisubize nanjye. Yateye imbere yasubiye inyuma ega ngo baze gutyo. Ngewe nkurikirana cyane Shamgar TV. Urakoze cyane frère Sombo cyane pe. Ibintu byose baba bakora ndabikurikirana kandi nakurikiye abapasteri benshi basubiza icyo kibazo. Ntago ngiye kubapinga cyangwa ndashaka ko mwene Sombo asubiza asubiza uko we abibona atitaye ku bandi kubapinga cyangwa kubereka kuntu ari nge ubiziho ya. Branham aravuga ngo Imana niyigeze irema abantu babiri basa. Amen. Ngewe mfite ukuntu mbona ibintu nabo bafite ukuntu babona ibintu. Ukuri ngewe personnellement ndabona ubutumwa muri kote naturel ibintu bifatika ibintu birebeshwa amaso niko navuga bwateye imbere. Ibirebeshwa amaso nibyo bihe ariko iki gisubizo ngiye kuvuga ndi kukivuga hano mu Rwanda kuko hariho nakuriye. Ntago ndi buvuge hanze ko message imeze mu Rwanda. Mu Rwanda pana ku isi yose mu Rwanda. Mu Rwanda kabisa. Frère Sombo isanzuru tubwire urabibona uko ngewe mbibona mu Rwanda ibirebesha amaso message yateye imbere kuko nageze mu Rwanda ngeze muri Bethesda twari nk'abantu batarenze 400 ndakeka 400 ariko ubu ngubu 400 300 gutya ariko ubu ngubu urebye Bethesda iri muri 500 cyangwa barenga. Kandi nageze mu Rwanda nsanga abo dufite foi imwe kwa abo twizeye nkuko tubivuga twizeye Setone hari urusengero rumwe nka Bethesda yonyine ariko ubu ngubu havutse insengero nyinshi cyane. Pastor benshi barahari urebesheje amaso ubona yuko bwateye imbere. Ariko ndeba ababyeyi banjye wala sana nilikuwa naona wazazi yangu just ajisema mimi
Hapana. Niliona wazazi gisi walikuwa naishi ujumbe. Ndugu Levi. Ndeza sema kote spirituel. Twasubiye inyuma inshuro 10. Inshuro 10 zose. Zose. Twasubiye inyuma inshuro 10 ndabimbisubiyemo frere. Tulirudia nyuma. Nyuma sana. Ujulize kunafaa pa 10 haiko hata moja. Sasa gute twasubiye inyuma gute? Branham anasema mbingu ni upendo. Okay. Kawaida vyote vyenye tunakuwa tunafanya ni amuru. Ni upendo ya Mungu. Juu hauwezi ingia mbingu yenye haina upendo. Mimi nakumbuka mbele ya vita. Balikuwa na upendo ya mingi sana. Na njoo walikuwa wanasema habana revelation. Kwa na upendo kwa gisi mtu alikuwa anaitika kukufia ndugu yake. Anaambia mbele uwe huyu ndugu ni uwe kwanza mie. Leo hii frere Levi. Leo hii ndugu Levi uko na probleme na hivi sasa unaombea mu Bethesda. Mimi naombea fasi nyingine. Bwana mumalizane naye vile vinamuona. Okay. Ndio niko bimeze cyangwa niko rwego tugezeho. Frere tusipinde mbali. Frere Branham anasema kuua mtu haiko kumuuisha masasi. Kuua mtu ni kuua influence yake. Yeah. Leo hii bangapi weliko wanaua ma influence ya ba frere. Na tena unamusemea nini bongo? Kabisa. Kisha tunasema nani message yateye imbere. Il y a quelque chose qui ne va pas frère. Ko frère Sombo bivuze ngo na rukundo dufite hajya haba ibiterane tukajya gusengera ahantu hamwe ama eglise yose na eglise yarafite ibibazo yamaze kwiyunga sinyeka ko ara pasteur batumvikana tujya muri convention iziherutse kuba zarabaye tugerayo sivuze ngo na rukundo ruhari cyangwa se twasubiye inyuma bivuga ushingiye kuki. Tujya muri convention. Ya tujya muri convention izimaze kuba ebyiri ziherutse twese twaritabiri. Frère Levi. Ndacheka mfite citation Frère Branham. Byatubera byiza kurushaho iyo citation. Ndacheka mfite citation Frère Branham ndayisoma mukanya. Kumva mwene data. Yes sir. Mwene data Sombo turagira ngo wisanzure tubwize ukuri kuko Bibiliya iravuga ngo ukuri kurabatura. Ndaisoma saa hii. Unanipoze question yenye iko ya maana sana. Frère Levi. Sincérité. Sincérité ni ya maana sana sana mukikristo. Amen. Kama kuko esprit ya Branham alikondanaka sana. Ni esprit ya hypocrisie. Sikia moneda. Nimbari mwuka mwenda ta Branham yacyashye n'umwuka w'uburyarya. Uburyarya. Levi niko sincere. Mungu anihurumie kama nasema hivyo. Lakini niko sincere kama mu convention zenye tulifanya kuko bebalikuya muzile convention juu watu musiseme abiko convaincu kama ile convention yetu ko tunafanya ni Mungu iko ndani. Augo banakia njo kuangalia makosa yenye nafanyika mwile convention. Frère Branham anasema ukikiangalia makosa shetani ataikupatia unaiona. Nimuje kuona makosa Satani azakwereka ayo makosa. Ayo makosa. Ndugu Branham anasema juu upone haife kilonda uitie dawa na iko wako buchafu. To sukule ile buchafu juu upone. Hypocrisie ni kiite hypocrisie mu français ni mubaya. Omwe ni ite mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda minaza njoo wanaita buryarya. Uburyarya. Frère Levi ananiongelesha. Mimi nasikia Frère Levi ni frère wa bien. Lakini nyuma ndugu Levi iko na nisema mubaya ku wengine. Icyo nicyo kibazo dufite. Ikibazo cy'uburyarya frère nago dushobora gutera imbere kama ile buryarya yaisha ndani yetu.
ba pasteur. Branham anasema Mungu sana aita pasteur, anamuita na zile fardo zote, barjarja, bapagani, basharati, banini, fale anavumilia vile vyote. Mie njo nibambia mwanzo si kwangu pasteur. Saba nafika hapa kui nani platform ya Shamgare, batasema saba pasteur. Njo gisi Mungu alibaita vile. Lakini misa mi nafika ku nani ya Shamgare, mi naangalia shida zenye ziko. Donc ikibazo cya mbere dufite n'uburyarya. Uburyarya frère. Bene data bavuga ko bizera ubutumwa, bizera umuhanuzi. Kandi ari indyarya. Bavuga ibintu ariko umutima hari ibintu. Jo ile citation yangu acha nitafute hapa. Amen. Kiganiro cyiza cyane. Bavuga ibintu ariko umutima utaraho ngaho hapana. Ndugu Levi. Ni shida sana, ni shida sana. Kwa kweli ni shida, Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Ile pepo ya buryarya itoke ndani yetu. Citation shapatikana wala tuendelee kwanza. Tuendelee kwanza, niko naitafuta hapa ndekupa tu. Nk'umu Kristo mwabonye ikibazo maze igihe mukibona ndetse murakomoje muravuga ngo kiri mu bintu bituma tudatera imbere. Ese Fresomo ni iki cyakorwa noneho kugira ngo bene data barekereho kubindyarya? Niye nama wabagira nk'umuntu wabonye icyo kibazo? Niye nama wabagira kugira ngo ubwo buryarya babureke kugira ngo dutere imbere? Mbele tuendelee mbele. Mimi sipendi minjo nisome citation frère Lev. Nataka onjo inisome limitation de christianisme paragraphe 78. Nisome les citations kwanza. Bon, turayisoma mu Gifaransa. Limitation du christianisme prêché le 20 janvier 1957 matin. Paragraphe 78. Jésus a dit: hypocrite, comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ce que vous dites ne concorde pas avec ce que vous avez dans le cœur, que votre cœur pense une chose et que vous en dites une autre, ça fait de vous un hypocrite. Amen. Donc nimba ibyakanwa kawe kavuga bidahuye n'ibiri ku mutima wawe uri indyarya. Niko umuhanuzi avuga, tumaze gusoma umuhanuzi. Yes frère. Jo hii citation yenye vina pana. Hii ni citation yenye inakuwa inanibenir sana. Frère, hatuwezi jiita ba Kristo wakati yote kinywa yangu inaonesha kama Levi mimi nampenda. Mimi najianjie kwa mie. Mbele niseme hii citation frère mama nasema hatuna nani banaita nini? Umuco wacu kwa no muco wo mwijuru. Amen. Na muco muri Kongo dufite, na muco mu Rwanda dufite, na muco wo Uganda dufite huya. Umuco wacu warugakwiye kuba umuco wo mwijuru. Umuco mwijuru. Amen. Umuco wo mwijuru ni iki? Ni urukundo. Kuko iyo mwene data kubwiye ikintu bama avuga ngo wiya y'umukristo bari wi na no y'umukristo bari no. Ariko ibi niko mina biona sana. So muratekereza ko iyo ngiyo ari imwe mu mpamvu yatumye tudatera imbere muri message mu Rwanda? Of course. Felevi mazi imyaka myinshi mu Rwanda. Miaka ya mingi sana. Na mie peke nilikuwa ndani. Nawe ugeze kubindyarya? Nilikuwa ndani. Nose byagenze gute kugira ngo mureke cyangwa muve mu buryarya? Nimba mwarigize kubindyarya nko mumaze mubyemeye, niki cyabaye kugira ngo mureke uburyarya? Si tuko nenda pole pole. Ndiyo frère. Tuko nenda pole pole. Na mie nilikuwa ndani. Frère Levi ananiinvite. Ebwane mbonya tuko na ka concert sukuye. Objectif yangu haiko kukua kwenda Beni. Juu mimi naenda mukanisa swate ya Levi. Objectif yangu mimi natafuta erreur. Kinywa yangu vyenye ilisema na vyenye biko muro ni vitu vyenye biko bitandukanye, ni vitu vyenye abimanchinge kama kabisa. Ni kusema Branham anasema njoo hipokrisi ile. Amen. Uburyarya, tuite uburyarya, tusiite hipokrisi. Njoo hipokrisi ile. Yego. Mina kuya watumishi ya Mungu munakuwa naanza chungana. Manza chungana
hivi Levi anasema hivi, eske hakuna kitu derriere ile? Atuaminiane tena. Mbingu gani nienda ndani wakati siaminie Levi, Levi aniaminie? Kisha unasema mi niende niko na tulisha tera mbele. Hatuyatera mbele frere. Bro, bivuze ngo ntabwo twatembe, amakosa na ayandi. Amakosa na ayandi. Ninde waturoze nimba ariko twabivuga cyangwa se ninde waduteye kudatera imbere? Amakosa nubwo abantu bayitirira abashumba, ariko natwe turakuze. Nta mushumba waza akakubwira ngo Levi anga Levi utazi ibyo Levi yakoze. Nico kintu cyatu twagiye mu shiro nyinshi. Unajikutana unachukia mtu na ujue ule mtu alifanya nini. Jutu mtu alikwambia ule mtu simpendake. Donc ikosa twakoze nuko tutagenzuye. Ikosa twakoze nuko tutagenzuye. Bakubwira inkuru kayituyemera utabanje kureba ese nibyo, ese niyo kosa twakoze rituma tubindyarya. Kandi Branham aravuga, ukiona ukisikia ndugu yako iko anasema mubaya wala ndugu yako iko na kutukana, objectif ya kwanza ni kumusema mubaya wala ni kumuombe, kumsengera. Lakini shie sasa wanakwambia Levi ni wamubao, unasikia mroho yako unachukia Levi na uje wenye alifanyaka. Kisha tunakia kushamgari TV tunasema tukwate imbere. Hapana, nago turatera imbere. Bene data bashiki bacu mukomeje kudukurikira kuri Shamgari TV. Mwenda data Sombo afite umutima wuzuye byinshi, arababaye nyuma y'imyaka myinshi we abivuze yeruye ngo nago twateye imbere. Data Sombo muri ako kababaro cyangwa se muri ibintu bitegereje maze imyaka myinshi, wenda navuga ko igisubizo se n'ugusenga twirukana ayo mademoni, tubigenze gute kugira ngo icyo kibazo kiveho burundu, tukirandure, dutere imbere? Frere Sombo, tubigenze gute? Niye nama watugira? Urabona mwene data Levi, muri iki kibazo twebwe kwanza abaje ni generation yacu. Nubwo twari dukwiye kuvuga yuko twateye imbere. Kuko generation yacu. Kuvuga ngewe na Sombo, ngewe nawe n'abari abasore bose. Nani mpamvu yo kuvuga yuko twateye imbere kuko ntacyo twakoze. Zimpamvu nkubwira ibyo. Tuko pale juu ya kujije baansie tu. Ngo baansie habakufanyaka kitu, ariko majorite ya watu wenye balikuroare message bale baansie njo balibaleta kwa Kristo. Seke aricho bakoze kandi kinini cyane. Uzi kintu cyazanaga abantu kwa Kristo, nubwo ari predication, n'ubuzima bari abansiye babagamo. Ariko twebwe abajene iyi generation yacu tukaza nago turatera imbere. Wakoze iki kugira ngo uteze umurimo w'Imana imbere? Ntacyo wakoze. Niyo mpamvu tutakwiye kuvuga yuko umurimo w'Imana wateye imbere. Kuko kwanza maisha yetu haiwezi leta mtu kwa Kristo. Frere Sombo. Shie bajene atuamini ujumbe. Situnaenda mkanisa kila siku. Frere mama anasema kwenda mkanisa iko ndio kwa Mkristo. Paul prisonnier de Christ. Paragraphe 35. Sikia Branham anasema. Bansie mbele nitafute citation, sio kama kwa mwenyewe na nani pale nje nitafutie. Bansie maisha yao ilitume na atire watu kwa Yesu. Leo hii unakuwa naanza enda preshe mtu jene mwenzako. Anakuambia ile kanisa yenu. Bwana. Ile kanisa yenu mkwa mnasema onjo vile badada yenu abafanyake hivi. Njowe balishaanza vifanya. Unasikia Frere Levi? Maisha yetu aireflete wenye tuko tunasema. Frere Branham anasema ile njo buryarya. Ibyo tuvugi iyo tuvuga nibiri mu mutima naho bihuriye. Nani magambo no tubireke dukore ibiri mu mutima. Nukuvuga ngo tubanze dutravaye umutima wacu. Tubanze tube abakristo mbere yuko kujya kuzana abantu kwa Yesu. Kuko nitunabazana tuzabanduza.
ko principe z'ubutumwa nago tukizigenderamo buri muntu wese asigaye akora ibyo ashatse. Noneho tugeze hahandi icyo wita ngo principe z'ubutumwa. First ngo principe z'ubutumwa ni iki? Kuko wanavuze ngo iyo umuntu cyangwa se urabanza usomere ushaka gusobanza gusoma. Reka nsome kwanza Paul prisonnier de Christ frère mbere yuko dukomeza kugira ngo mutagira ngo biri kuvi wanje. Oya nago bivi wanje. Iyi citation yanje ni citation kabisa senga Imana buri munsi nangi personnellement na mie ijikaze niishi iyi écriture ni ngufu sana me wamubonye paragraphe 35 soma 35 36 frère Levi 35 je demande au frère là au bout de bien vouloir se lever pour nous dire qu'il est ainsi que son aimable dame là-bas pour les frères suivants. Hano ndabona ma version 35. Paul prisonnier de Christ. Il y a le 17 juillet 1963. Et comme je venais de le dire. Comme je venais de le dire. Si votre vie votre vie prouvera exactement de quel côté vous êtes. Notre vie prouvera de quel côté nous sommes. Amen. Frère Levi, toi, peu importe de quel côté vous prétendez être, ce que vous faites chaque jour prouve ce que vous êtes. Nubwo tuvuga yuko turi abakristo ariko ibyo dukora bivuga icyo turico. Amen. Vous avez entendu parler de l'adage votre vie crie si fort que je ne peux entendre votre témoignage. Voyez-vous vos actions crient très fort. Paragraphe 35. Mbongo wa kwanza pale manake action zetu zinakrie très fort. Bazazi wetu walijikazaka action zabo zikakrie zikaleta watu kwa Yesu. Amen. Lakini ishie leo hii kanisa inaanza fanya hata mwaka ibatize. Juu ya nini? Maisha yetu kwanza inakrie sana. Sitaenda kupreshe mpagani mwenye niliwahi fata na ujumbe na nikataza. Ujumbe na nikataza kufata mpagani, lakini niliwahi kumfuata, niliwahi kucheza naye, kisha mimi naenda mupreshe. Mais faiblesse frère Sambo. Faiblesse kwa faiblesse kisha unashimama, leo nusu mhubiri ule mpagani. Basi kama ilikuwa faiblesse Mungu ashukuriwe, na kama ulishashimama. Lakini action zetu kabisa, action zetu zetulishaanza kufanya kwa leo. Tuko najiuliza tunaamini ujumbe wala hatuamini ujumbe. Imana idufashe cyane kuko ni kibazo ariko mais ile citation uimalizie frère 36 malizie citation frère paragraphe 36. Je crois toujours au fait de crier et de sauter. Pale ndio mimi nataka nimalizie. Je crois toujours au fait de crier et de sauter. Mais j'ai toujours dit ne sautez pas plus haut que vous ne vivez car le monde vous regarde. Ile naisha pa unaweza tachia. Unasikia kama dunia iko inatuangalia. Amen. Dunia iko inatuangalia. Leo hii ni kuruka mkanisa, tulishaka ba Kristo ya mueglize tunaruka. Lakini angalia vizi yenye tuko tunaishi. Tunaanza tukanisha ujumbe. Ndio. Frère Branham anasema leo hii tuko tunarudisha Yesu wapi? Kumsalaba. Mimi nawaza avant kwanza tuseme bitu bitakuwa inashie ba jeune, shi generation. Inomba tujiexamine. Eske hakuna principe yenye tulisha kanyaga ya ujumbe wa wakati? Amakosa na yacu twebwe urubyiruko natwe dufite amakosa yose ntuko yashire ku babyeyi. Abo na yacu gusa. Ntuko yashire ku babyeyi. Iki kintu ndashaka kukivuga. Ndashaka kukivuga. Frère Sombo umwanya wanyu mukivuge. Hari initiative wigeze kugira yo kuvuga ngo tujye duhura kugira ngo unite ize. Watubwiye ijambo rimwe ratubwira ngo nakunu umuntu yakunda undi badahura. Mbere yuko urukundo ruza tubanze dushake ikintu kizaje kiduhuza. Ariko ibyo twebwe twarebaga ni nkaho inyungu ari za Levi arashaka kudukurura. Et pourtant ce n'est pas ça. Kuki tutizera ibyo mwene data akubwiye? Branham aravuga frere yako akikwambia kitu mukruare. Yes. Ariko twebwe tureba inyungu nyuma yabyo.
ubutumwa ntago bwatera imbere na gatoya igihe cyose turi kureba inyungu nyuma. Izo nyungu Branham arazita politiki. Kandi politiki ntago ari ubutumwa. Amen. Presombo ugeze kuvuga ngo gukandagira principe y'ijambo ni cyaha. Ese Fresombo niki yita principe z'ijambo? Principe z'ijambo. Yango wenda niyo twarangiriza hano nta kibazo ariko udusobanurire principe z'ijambo niki. Navuze cyambere kwanza levi de création yagira komeye cyane. Principe iyo kandagiye principe ukandagira igihumbi. Okay. Ukandagiye imwe igihumbi ugenda ni nkaho uri koga. Kuko umutima nama wawe uba warafashe icyo kintu ni nkaho ari ukuri. Yego. N'izindi ugenda uzikandagira. Yeah, sure. Levi principe z'ubutumwa ni nyinshi cyane ntago nazivuga ngo nzirangize. Umbwire niki numbwire zose. Umbwire niki wita principe z'ubutumwa. Principe y'ubutumwa ya mbere. No ubutumwa d'abord bwonyine. Okay. No ubutumwa bwonyine niyo principe. Niyo principe y'ijambo. Reka nkubwire. Umubudiste ababudiste bafite igitabo cyabo cy'ababudiste. Barakizera. Ndetse cyane barakizera cyane. Iyo bababwiye ngo mutambe umwana wawe ntago atekereza. Aramutanga kabisa. Sibyo? Iriya ni principe yabo. Aba Mahome nabo bagira principe yabo. Bavuga tugomba kwitandiya, tugomba kwambara ibintu birebire et consort. Iriya ni principe yabo kuko umuhanuzi wabo yabivuze. Natwe tukagira Bible. Bible ubundi niyo principe yacu. None tukagira karusho tukaba dufite Bible révélée. Amen. Ubutumwa bw'igihe. Bwahishuwe. Brother Levi. Ubutumwa bwahishuwe. Bukaba ari bwo principe zacu. Nyinshi cyane tubona mu butumwa bw'igihe. Ariko twabona twebwe abasore. Nuko twebwe abasore inshuro nyinshi tugenda tuzijyana ku basaza, pasteri, nani, muvuga butumwa, mama, nani. Ariko nitureba kure ibyo abasore turi gukora cyangwa principe tumaze gukandagira. Levi mvuze ama principe kuko iyi question irakomeye. Reka mvuge principe nk'ebyiri cyangwa eshatu. Biratworora ndetse gusobanukirwa icyo bita principe. Mbere yo kuvuga izi principe ebyiri cyangwa eshatu, Levi kugira ngo ubyare wowe Levi ntuzajya hariya mwa pasteri ujye ku mavi mu cyumba ngo wamagara Imana ngo uzabyara hoya. Ntabwo bishoboka. Principe hano ku isi ugomba gushaka umugore ukabyara, sibyo? Niko bimeze. Niba ushaka kuba spirituel cyane jya hariya usenge, uzaba spirituel ariko nta mafaranga uzabona. Niko bimeze. Ko amafaranga ntabwo azamanuka mu ijuru. Ko Branham yabwirije ikibwiriza ufite iki mu ntoki kugira ngo ngikoreshe. Amen. Sibyo? Zo ni principe. Zia ni principe zo mwanga. Kugira ngo natwe tuneshe isi tugomba kugendera kwanza mu mahame y'ubutumwa. Principe ya mbere Branham aravuga bana banjye batoto yangu mujikaze musichafule hii ujumbe. Ni principe ya mbere. Ujumbe musichafule. Lakini tuko tunaangalia biko binafanyika leo. Ndio binini? Hapa hivi tutobole ngoma frère. Frère, tuko ku Shamgar TV, jisikie huru. Uko nakutana stati kwanza. Stati za ba frère na ba sœur. Frère Branham anasema fréquentation nafanywa kwa abo fille. Sema amen. Amen. Citation iko clear. Amen frère Sombo. Tuko tunajiuliza sasa. Eske ni mave zenye ziko zinafanyika kuma stati wala nini gani? Principe ya Frère Branham tulishe kanyaga. Na hata muoano ulisha kanyaga principe ya kwanza, utakanyaga na principe mile kule kwenye uko naenda. Ile kutia fréquentation ku stati haiko message.
frere na muyalisha kumastati sera na kuyalisha sera na frere na alisha sera kumastati. Oh mon amour monini zamani ba mama yetu abakukuwa nafanya bila haiko abakuwa na WhatsApp freso abakuwa na stati sasa mbona bangekuwa na sababu bangilifa abakuwa na stati freso haiko message ya frere bwana na frere kukuwa na WhatsApp hapana kuwa na WhatsApp kukuwa na WhatsApp itumikishe mzuri mama sema kama unaitumikisha mubaya ni kuzimu yenye unaanzia hapa dunia ndio freso come on ile ni principe ya kwanza yenye shiba jene tunaanza jipatisha haya principe ya pili jipe zinaanza panda na makiaje mu message ya Frère Branham kisha munasema ba pasteur au yasomea ile citation abaye kusomeaka principe ya kwanza unakanyaga ile kesho utavala pantalo unapenda pasteur aanze kukimbia nyuma jibu nasema hapana nani mwenye utapreshe mwenye atakuya kwako tulisha kuwa sawa Samso Samso anakutana na Delila anatoa siri yake basere yetu leo hii siri yetu ilikuwa nini atuole wake muujumbe inje ya ujumbe sere kwanza ye peke jo anaanzia ndamuita ni frere ni frere na juni nani frere wa inje wa denomination anakwaka frere wa inje anakwaka pa denominationele bandugu yetu naoni okay ye peke ndio anaanzia kwanza ile denominationele unaya kama shie atuole wake inje anatobola kwanza siri pa pastere wetu tusibawiye bure Mungu alipatia pastere roho moyo ya kwake ile na bibaya na bizuri anaona sera alishakuwa mu 35 anasema basi atakaleta mpagani basi Mungu ataniuliza damu ya huyu basi anasema acha nimuoeshe vile vile lakini ukiangalia kwa bilianzia kushie bajene hakuna kenye tuko tunafanya nacho dukura kugira ngo ubutumwa butera imbere twe turareba abasaza gusa kandi nagaribyo ndatasomba se tugende ku buhamya bwanyu bwihariye natubwiye ko hari igihe mwigeze kugira intege nke of course muranazigaragaza ese ntago nabo bandi dushobora kwizera ko bizagira ahantu Imana ikabafasha nabo bakagaruka none data Levi ari intege nkeya n'intege nkeya zitandukanye Levi kandi niyo tutaratangira na kubwira ijambo rimwe ikibazo ababyeyi bacu bakoze nuko bari bazi ko kutujyana muri école de dimanche twabaye abakristo cyangwa kutujyana mu matorero kandi twari tukira abapagani ugasanga mama anzanye muri école de dimanche cyangwa mu rusengero mfite 17 ans sindakira na Yesu njyamo kubera ari idini rya mama na papa agera hariya bakansigira bakazana umwana tuvuge wa frere tuseme Alexis w'umukobwa dadako uyu mwicarane nawe nubwo njya ku rusengero ariko sindaba umukristo mama usigiye umushiki wanjye tungana muri sire ko mfite umwuka wera uzaza usanga ibintu byabaye shwi yego uri kumva mwane data kuri kwinsha ariko gukenewe uri kumva mwane data rero usanga intege nkeya ntabwo nzanze mwane data ntabwo nzanze pe nanjye nagize intege nkeya cyane nagize intege nkeya cyane pe ebo ndazigira n'Imana irabizi ariko Levi ijambo ry'Imana riravuga mwigisha abana banyu nibakura bazamenye uko bitwara cyangwa ibyo mwabigishije bazabigenderemo sibyo Levi njyewe kuko naciye basi muri école de dimanche cyangwa iki mu ntege nke zanjye mwene data Levi ari principe nakandagiraga nkavuga ahangaha bambwiye ngo nikifata banamuke njo kuzimu njo zambie Mungu anachukiaka basi mimi ndachiza kabumbu juu nikazambi kadogo basi binakuwa kabila Levi turi kugenda buhoro binakuwaka zambi akabambi na zambi ya kidogo akukwe zambi akabambi na kidogo lakini kuko zambi za kutukanisha kanisa
hari ibyaha abapagani babona ni nkaho ari normal mbo gukina umupira ngo nta kimbo, ariko Levi ibaze wewe uri kwiruka ku dukobwa two mu isi, iyo uri gutukisha iki ubutumwa bwacu kwigiye hanyuma ukagaruka, ariko baze ntago mwateye imbere. Abasaza bakoze ibyo bagombaga gukora, bazanye abantu kwa Yesu. Twebwe urebye nta n'umuntu n'umwe turazana kubera témoignage yacu mbi, ahubwo tugakurikirana ibyo abazee bakoze, ibyo abasaza bakoze tubirenge, twebwe turebe n'iki twakora kugira ngo ubutumwa butere imbere mu Rwanda. Amen. Mwene Data Sombo, ikiganiro cyiza cyuzuye impanuro, kitarimo kutavuga byose, kirimo ubwisanzure, ndetse ndagushimiye. Turimo turasoza, malheureusement ntago twavuga byose ngo tubirangize. Ndagira ngo uyu munsi urebe kamera za Shamgar TV ugira abantu inama dusoza ikiganiro cyacu. Hari ibibazo byinshi nari mfite nshaka kubaza, ariko umwuka yatuyoboye mu yindi direction, kandi ndabizi neza ko hari abahamugisha. Turimo dusoza ikiganiro cyacu, ngira ngo urebe kamera ugira abantu inama y'ukuri icyo bakora kugira ngo batere imbere, nk'ukuntu Sombo yabanje kugira intege nke ariko akabasha kudutsinda kubw'Imana. Sombo, umwanya n'uwanyu. Murakoze cyane mwene Data Levi. Nanone nongeye gushimira Shamgar TV, kandi ndasaba abantu bose kwiyabona kuri Shamgar TV. Nokuri izadufasha cyane gutera intambwe muri iki gihugu cyacu, kuko objectif yacu twese no kugira ngo ubutumwa bwigiye butera imbere muri iki gihugu. Frère Branham aravuga ngo ikintu cyose ukoze no kugira ngo izina rya Yesu ritere imbere, kandi nizeye yuko iyi platform ya Shamgar ikintu iri gukora cyose no kugira ngo izina rya Yesu ritere imbere. Ngewe inama nagira iyi generation yacu ko nago twakwita urubyiruko, kuko ari bamwe bamaze kugira abagore, abana, ariko turi muri generation imwe. Inama nabagira no gufata ya citation navuze. Branham aravuga ngo bana banje mwiyangane mukora uko mushoboye kose, nimuzanduza ubu butumwa. Mwene Data Levi, nta kindi kintu kizakurura abantu kwa Kristo atari ubuzima bwacu. Ubuzima bwacu buravuga cyane kurusha amagambo yacu. Abapasiteri bacu ntacyo badakora, kandi abapasiteri bacu nago ari abazamu bacu bo kugenda batwiruka inyuma. Branham aravuga ngo bwiriza ubutumwa, nawe shaka kuntu uviva ubutumwa. Nasabaga abajene na success nimwe tuzabona mu byo turi kwirukamo mu isi. Success yacu iri mu butumwa bw'igihe. Rero abajene nifuzaga yuko pa yose ushaka gukora, reba ese ubutumwa buravuga iki. Ko nshaka tuvuge kujya kwaka kazi, batubwirije le discernement de l'esprit. Discernari ahantu, ese ninjya hantu nago nzagwa. Nitugira discernement mu buri kintu cyose turi gukora, tuzanesha kandi tuzazana abantu benshi kuri Kristo. Ikindi kintu nasaba urubyiruko niki, nimukurikirane ibintu by'abasaza ibyo baciyemo. Mutazi ibyo baciyemo, babiciyemo, ntago mubizi, nta nubwo ari ibyacu. Turebe principe z'ubutumwa ziravuga iki, tube ini. Reba abigisha bari abakurikiraga Yesu bajya kwakira umwuka wera. Frère Branham aravuga ngo iyo bataba ini bose 120 umwuka wera nago ari kumanuka. Amen. Natwe nitutaba ini twebwe abajene d'abord, kuko ari igihe attitude. Branham aravuga ngo attitude ari igihe attitude yirukana amadayimoni. Umusaza ashobora kuba afite amadayimoni, ariko attitude yacu twebwe abajene ikirukana ari amadayimoni, kuko naga ari priere yonyine yirukana amadayimoni. Urukundo rwirukana amadayimoni, priere irukana amadayimoni. Dukundane, kandi ikindi kintu twubahane.
nuko twizeye ubutumwa ari imyaka iki kintu nago narenga nakivuze. Ikibazo kindi dufite mu butumwa Levi nuko muri statut de non parfait twagize ni nkaho connaissance ari cyo kintu gikomeye cyane kurusha ibindi byose. Et pourtant harimo za patience, harimo za piété, harimo biriya byose. Kugira connaissance ni byiza, ariko mushake biriya bintu byose, ko biriya bintu byose nibyo bigize Imana. Amen. Inama nabagira, dushake Imana muri twebwe. Nidushake Imana muri twebwe, kuko isi ishaka kubona Imana, nimara kutubona bizabakongeza tubakurure. Amen. Kurusha amagambo yacu. Imana iguha umugisha mwene data Levi. Amen. Mwene data Sombo, Imana iguha umugisha. Amen. Urakoze kuba witabiriye ubutumire bwacu, urakoze kuba watubwije ukuri ukavuga ibyari biri mu mutima. Tukangewe nyuma yo kuganira nawe hari byinshi nize, ndetse hari ubundi buryo ngiye kubona cyangwa se ngiye kwifata, kuko ni byinshi mwigiyeho. Imana iguha umugisha. Ni ikiganiro cya mbere ariko ndizera ko atari cyo cya nyuma. Mwese mwadukurikiye kuri Shamgar TV, Imana ibahe umugisha. Icyo twiyemeje ni ukubabwiza ukuri. Murabizi muri edification cyangwa se mu gukomezwa harimo no kuvugisha ukuri. Ukuri niko gukomeza, gushobora kukubabaza, gushobora kugukomeretsa, ariko muri uko gukomereka ndetse no kubabara niho uzakomezwa ndetse ukongerwamo imbaraga. Kino kiganiro tumaze kugirana namwe Data Sombo cyari gikenewe, cyari gikwiye, ndetse twigiyemo byinshi. So niba ushaka gukomeza gukurikira ibiganiro bimeze nk'ibi ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo video zose dukora cyangwa se ibiganiro byose dukora uzajye ubibonera ku gihe. Ukande subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubibonera igihe. Imana ibahe umugisha. Yari mwene data Kumbi Levi, mukomeze mukurikirane Shamgar. Shalom naho ubutaha. Shamgar TV.